posne čokoladne kuglice sa višnjama. Sastojci za posne čokoladne kuglice sa višnjama: 200 g šećera, 100 ml vode, 200 g mlevenog keksa, 200 g mlevenih oraha, četvrt paketa margarina, pola flašice ekstrakta ruma. Za glazuru: 100 g posne čokolade za kuvanje, četvrt paketa margarina, malo ulja, tegla slatka od višanja, malo kokosovog brašna, kakao praha za dekoraciju. Posne čokoladne kuglice sa višnjama se pripremaju na sledeći način: pomešajte vodu i šećer i kuvajte uz stalno mešanje da se šećer ušpinuje, pa dodajte margarin, mleveni keks, orahe i rum. Sve dobro sjedinite i ostavite da se ohladi. Od ohlađene mase formirajte kobasicu, isecite je na tanke šnite i još malo istanjite u krug. U sredinu svakog kruga stavite po jednu višnju i formirajte kuglicu. Na sasvim slaboj temperaturi zajedno otopite čokoladu i margarin, dodajte malo ulja da masa bude tečnija, pa svaku kuglicu umačite u ovu glazuru i ukoliko želite uvaljajte je u kokosovo brašno ili u kakao prah. Do serviranja kuglice čuvajte u frižideru da se sasvim stegnu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite. Posted 3 Hours Sagobaj torte i kolaci.